Ni mutino utigite Edwin Mukuwa wa ukuru wa miaka 28 na nguraro njuru cia gutharikirwo ni Nguu uria urahanikire hwai waira na igeria ria murunawe ria kumuhonokia ritigana gukinyanira. Dennis Kipkoskei uria uranogoraga mwiri hamwe na Mukuwa aratuire itua ria gucoka gwetha murunawe thutha wa kumwaga kwa ihinda, na hau niho Kipkoskei aramuhonokirie kuma kuri Nguu icio. Kurudi kufika karibu na hipo sasa, mahali venye nimeona sasa hipo, nikaangalia hipo inamuuma jamaa akiwa inamrusha juu. Inarusha juu ya mkongo ikirudisha chini, inatafuna akirusha. So mimi nikapiga nduru, nikangangana na hiyo mnyama, nikamfukuza hadi akanini. Baada akaachilia jamaa. Francis Kamau uria ni coach wa Muteng'eri augite gitumi kia gukorwo makinogorera miri hakuhi na ruui rwa Ewaso Nyiro ni kumana na onjoria guthamira kiharo-ini niguo guthingatithia watho wa kuraihaniriria. Koretwo ititunyamaria Nguu Nyahururu muno to ni koretwo ikiumiza andu ni ciuragite anga andu aingi na iciumiraga muno nginya muthenya nginya na thakenda nugu cikora ku bururi. So kindu tungioria thirikari ni goko kambi ya game no yungi nigetha muthenya makora makionereire imira to thiko ici ni irimera ci nyingi nugu cikora tari ng'ombe iraria ruriye. Ona kuhana uguo Mukuwa ni arahanyukire thibitari-ini wa rifaro wa Nyahururu na maya mokite thutha wa andu eri gutharikirwo ni Nguu na gucoka gukwa ihinda-ini ritanyihiire mweri umwe. Iri thiru kuri muthuri neiba wa kurathikirwo hau aroragitwo ni Nguu muthenya kurite mbura yurite ehumbirite ta iburi atakumiona ikimwataki na ikimuraga. Riu ni gukuoneka thirikari ni bataire gwika undu. Riu ndaike no hari ungi wi thibitari bado na bado mbere yocho hari ungi ningi urerigite gukua. Riu muingi wa mwena uyu ni uritie ruhonge rwa KWS kuingirira ndeto ino na kuramata Nguu ici kuona ni ugwati umakureire maitho. Handu-ini ha Kameme TV ritwa kwani wa Bui wa Maina.